mwisia na mwiloeli wakisisiki kitu cha Athiani FM nyaninya netawa Kaslim andi mundu musio mundu muthuku muno numangala ne usamwanyo ombe ni kutungia mobea munene nondo wakwithia we mwithikisia mwikiko wakisisiki kitu cha Athiani ndeni wa makosu uthelilero no thalile mwaka ndeni wa mwaka wa 2023 na ngi wish a Merry Christmas and a Happy New Year. Ivinda ya masikuku ethanga ino kwathimite uyo na kinu etha mwaka wa kwithio mwe musio uwe mwaka ote musio muno kiukwati mwaka ija kwa vizuri ethanga ino kutethisia uyo na kindu twanosha na ndolangi ukashona twana tulao fans twana lwandiwa twana tuokutu ine tukwenda otethio ibetila sio kutu ine ndiwa sikwenda otethio etha wena kindu twanosha na ndolangi witha uyo sio pyo ibindani ya masikuku tukashia na ndwalangi naende mwikwata mwaka nesa wa 2024 na teikomani aba mwaka nusu wa 2024 teyumbanite muno gukumana tukakumana